السلام علیکم وزان چا یونس وهاگی رزمنداتری کتاب تانی جوز ڈاکٹر ناگومانیا نامی چاتا کپ لاشوانینی ننزوارا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاتا کپ ناگمان یک روچی یک جاسوس بوری سنگتی من حال داد گپی صحیح ہے من گوشت نہ گوشتی تی سنگت چاتا کب تک میری حیات تھچ کا کلمانتی ممتاز یوسف نے نگا شد زیادہ بی جنیا مرچا ہنچ کتک کے ہر چھاتی گندی دور کنگا انظار بندی من حیات تھچ کا کلمانتی ممتاز یوسف نے نگا شد کہ زیادہ بی جنیا مرچا ہنچ کتک کے ہر چھاتی گندی دور کنگا انظار بندی من پلکت کے ممتاز یوسف گوشتی نہ یار عبید چاتا کب تک بل پدر زندگا درت کر تو وشے کے مورتی میں ملک مجیتوں نہ من بس تیرا حال دات تو تیرے یاد ہم دیا کہ چاہتے کپگے واقع رند مردمہ آئرہ عبید چاہتے بدلا عبید چات گوشگا بنگیش کتر سنگتا بس ہمی چوک گوشت و شوت و ماں حیران و پریشان ای معاملے سر حیال کھنگا لگتا اگر چاہتا کپگو پدا زندگا درائے گے چشم بلائیں گپی نہیں بل چونکہ مرچاں پیشن پرستی زور آئیں کسی غلطی کند آہم شب پیشن نامہ رواج گیت پمشکا چمبید کے راجے یعنی ورنہ چاہت دور کنگا را پیشنے جھول بکنن تو چاہت پغول بدلا عبیدان پور ببند پغول بدلا عبیدان پور ببند پمیشا ای نبشتان کے تہا منن سببان زانگے کوشش کنا کہ آن عبید چاہت باہوٹ
عبید چاہتے باوٹ کوت ای بارها اولو گپ منی دل اولو گپ من دلا کیت آئیشن کبار عبید وقت چاہتا کت یا دیگر یہ دور داتا عبید وقت چاہتا کت تھا یا دیگر یہ دور داتا عبید منی نزدیکتری سنگتاں جک کے شریف مردمی شرافت لحاظا چه گنی پرواز هم دست نیماترین آئیے دنیا چبتا یک مردمی هم ناراض نکتا ابد اور مارے یک بیریش بیبروتی مولای که مردم اصابه نظام مردم اصابه نہیں بیریش بیبروتی مولا مردم اصابه نہیں ہمیشہ یہ گپ امکان کم ہے کہ مزنلاتین دریائی جناور چه اور مارا لاک بستگو تربت اتکر روشنیمی عبید پانچمان گفتگو چاہتا گورا اتکگو آئی دور داتا دشمن رند پش کتن تو دوست میری خیال ہے کہ زندگی ہے تہا انسان دشمنان گیش دوست نقصان دیں اگر کسی باور نکن گوڑا بیماری تو گوسارتی دل خیال بکن کہ دان روز مرچی آئیے وقت گیشتر کہ حراب کتا دشمنان یا دوستان آئی زر گیشتر کہ سرا خرچ بیتا دشمنان سرا یا دوستان سرا غم و پریشانیانی دهو گیشتر کہ بیتا دشمن یا دوست وعده پولین دوستانی مبارکین دستان ایک کلین چیز بیت کنند گوڑا ای ہم بیت کند کہ دور لاپیں ممتاز یوسف خدا مرزین آصاف مردمان بانک جنگ واسطہ گگل بالادین عبید شادت چاہتا چگر بدن یا ای بڑان بیت کند کہ ممتاز و عبید آصاف جائدادن سرا نہ بلکہ جنکے سرا ملتگند دو سنگتانی دشمن کنو گیشتے جنکند یکی گوشتک جنکا مناوتی لوگ بانوک کنام دومی برو تاب داتگند کہ میں ہوتی دنے بانوک کنام و امی بانوک چکر ممتاز و عبید چس کتک چھاتش واجہ کتک بلچو ہم بیت کن عبید کسر چاہتا دور نہ داتا بلکہ وقت کفتا اگر گپ ایشین ورمی دیما پدر دیگه دور آئند برای عبید چاہتا نظام کاریه کفتا یا پزانتا
پزانت دور کتر ازمان وانو کان باید حال بدیاں کہ امی عبید والا چھات کہ بے سرائن عبید وقت جنائن تک آپ ہاتھ رہا اگر درآمد بکپتی عقل منت بلو عبید وتی جتنی چاہتا تھا وقت کب تھا روش رحمی ای بیت نکنت ہمیشہ ای گپ گمان گیشترین کہ عبید پزانت دور کتر ایشی بعد سبب بیت کند یک چونکہ آہور و جنبرین روچی بیتر چونکہ آہور و جنبرین روچی بیتر آہور و جنبرین روچی بیتر ہمیشہ بیت کند وشتوار پولانی تراتر چا عبید متاثر بیتگو آئی دنا چھات پول بیگ شوق پادات کگو مرد زند مسلم واگ پورو کتا اگر گپ ایشن اور عبید بختاوری کہ آئیے زند مسلم واگ چواسانگا پورو بوتا دو دیگر سبب ای بیت کند کہ عبید وقت کشی جوت کتا عبید وقت کشی جوت کتا گو لوگا گری کتا کہ نوما مزنم لوگا گرا کتا کہ من نزنم منا اچھات دور بدیت عبید مات و پیت وتی بچے گپ باور نے بوتا الواجہ زار کتا گو چھاتا دور کتا سے بلے منی حیال درستان مسلین و تشترین گپ ایشن کہ عبید جنہیں کی سرا عاشق بھی تک جنہیں کا ہم شرطی کتا تو آپ پورین چاہتی دور کنے منک تو اصلی عاشقی ہے گلمنی جنک منن کا اصلی عاشق تو ہے من ای گپا را درستان گمانتر ای حاصلہ کشگانا پرچہ من جند سرا ہنچی واقعی وستک 2 سال پیش گپید موتی امسائے جنہیں کی سرا عاشق تھا اور آئیے ایک چیز معلومات یا گرماگے نی روچی منارا گوشتی کہ منی ہاتھرا کلپی گرے کارے من چگولانے وڑا دس بستن تو گوشت حاضر بانوک ہرچی حکم کنے بکام غلام حاضر ہیں آئیا کند تو گوشتی ہرچی من گوشتن تو ہما وڑ کنے من جت گوشت بالکل بالکل گوشت پکا من گوشت پکا گوشتی برو چه بان سر دور کن
من yakbari borzin bane و پدا علی borzin jinek nimaga charano bila gosht araban rast goshta کل طویل احمق بلے من ہوشیاری کو تو کندانو گوشتو اگر من کپتو موختان وڑا تو کل پیچون وے گپ کدا برزین بلے اکلا پٹکی جنکی دلے گپ دلے لگت گپ کد برزین بلے اکلا پٹکی جنکی دلے لگتو ای پہ من مشرب دشتار بیتا من مشرب دشتار بیتا بل عبید رد کرد بل عبید رد کرد آما کا حیال کتا کہ آپا پورین چاہتا دور کنگا چلک کے کھنڈگا بورگا یا بانے سر دور کنگا آسانتے و شلواری گواد داتا کو دور کتا عبید چاہتا چھوکت دیگریت ہلانگ دات وقت بیهیانیه کات پزان دوری کت ای راز زانت آترا من کیچه روگه چنو لانچا زان که یا روچی هنگا عبید جند کوٹا نازل بود سنام دعا رن منگو باز پزرگیو چاہتے کپگ سرا بازنو ہرمان ظاہر کت ایشی سبب جوز کت یک بری پشل کندگا لگت بلے جل مدار بیگا رند گسگا لگے من ای وقت ترو گسانگو بر کس حال مدے دیگرانی تیرہ من ہمیں گوشتا کہ شتوستگان چاہتا کتگان بلا اصل گپ اسیند کے آرو چی ہورا رند موسم تانے گرے کے ہاتھرا من سروگا درخت کن وادی چاہتا تیرا گوشتا گوڑا حیالات بچانان بھائی اورا چاہتا تاوان کو داتا گیا نا وادی من چاہتا سرو کرت گوڑا آپ تاوتی اکسون من سرپت بیتا کہ مردمی آپا کب تک من آئیے در کنگ ہاتھرا شلوار گواد دات دورم کو من دور آجا کون منان عبدالغفور دیورخاص کون منان محتاق بلوچی کوٹا تاخدین 35 تا 37 من دور آجا کون منان